ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯦꯝꯖꯤꯠ ꯂꯥꯡꯄꯂꯛꯄꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯔꯅ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯁꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝ ꯏꯪꯇꯞꯄ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯅꯨꯄꯤꯂꯥꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯂꯥꯟ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤꯄꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯔꯤꯐꯨꯒ ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯄꯤꯂꯥꯟ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ngasi thoram adu ayukta nupilan memorial complex da imasangi mafamda haikat laikat tamduna ikai khumnab ulaba matung gp women college da nupilan gi drama utpagalonana mapung oiba thoram sing pangthoki thoram adu da chief minister na hai yeknaba kanano marup kanano haiba mayek singna khangna thabak tawsi manipur da thokliba irang asi khulai paiba mapanagi sangsilakpa kharana thogan bani masi miyam amata oina thengnaminasi tanja asida ikhoi masel gi marakta hunnaba khutta lo paiduna mi phu chaiba marup masak khangdabagi thawong tawbiganu Manipuri फिल्म असगी मतंगदा नागालैंड असम त्रिपुरा मेघालय सिक्किम अमसुंग अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सिंहना ngaihak laitana kari tawba yai haina hanglakle mamangda मिजोराम चीफ मिनिस्टर ओरंबा जोराम थंगाना मणिपुर की इंटरनल मैटर दा खुद थिंजिनबगी ममी ताखी मदुगी मतुंग नौना मिजोराम चीफ मिनिस्टर अमा लाखी महाकना खरा फगदरा खल्लगा चमन वफुम कया फोंगदोरकले मोरेदा कमांडोना मखोगी मियाम ओटले हाइबना चिंगबा फोंगदोरकपा असि अंगक पपोई मोरेदा लेरिबसी अखोगी मियामनी मखोगी मियाम नते मणिपुरदा लेरिब फिबम अतोपन खंगलोय स्टेट अमना स्टेट अमगी इंटरनल मैटर दा खुद थिंजिनबा इरांग सागतनबा थवंग सिंग छथरकपा तोकलसी मदुगी महूत मिजोराम गी सीएम ना इंगतप पुरकनबा होनमिनसी हाइकी चीफ मिनिस्टर मखा तारदुना हाई लेंगाक असिना इमा सिंगी थौनाबु इकाई खुमनदुना गवर्नर ट्रैफिक पॉइंट दगी पुरैरोंबा खोंनांग खोंग फाउरिबा लंबी असि नुपिलान रोड हाइना ममिंग नौना थोले लमदम असगी नुपि सिंगिदमक्ता लेंगाक असिना याइफनबा थबक कया पाइखटली मसिगी मनुंग चना चही निफुगी मथक्ता लेबा स्कीम अमता फंगद्रिबा नुपि सिंगिदमक्ता चही अमदा लुपा लिसिंग तरुक तरुक पिननबा चीफ मिनिस्टर ना इमा नोंथांग लेमा याइफा तेंबांग हाइबा स्कीम अमा ngasiदगी लॉन्च तौरे मणिपुर थोकलिबा इरांग असि अखोय अमता ओइना लेमिनदुना हानगुम इंगतप पुरकनबा होनमिनसी हाइकी थौरमदुदा मिनिस्टर एमएलए सिंग यावना तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट सिंग अमदी सकनारबा इमा अमसुंग मियोय कयाना सरुक याखी हौजी मणिपुर थोकलिबा क्राइसिस असिबु सेंटरना खुदकता इंटरवेंशन पीबीयू हाइना मियोय अहुमना नौना थारकिबा पीआईएल सुप्रीम कोर्ट नंगरांग चनहनखिद्रे युमलेंबम सुरजित सिंह कैसाम एरिस अमसुंग लाइश्रम मोमो सिंहना सुप्रीम कोर्टना मणिपुर थोकलिबा इरांग असि सेंटरना खुदकता इंटरवेंशन पीबीयू स्टेट असिदा लॉ एंड ऑर्डर हंजिलहनबियू हाइना थारकिबा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड जस्टिस जेडी पर्डियावाला अमसुंग जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंचना ngarang खन्नरबा मतुंगदा नौना थारकिबा पीआईएल असि हौजिक सुप्रीम कोर्ट ना सेमखिबा कमिटी रेटेड जस्टिस गीता मित्तल की कमिटी ना यंगसिंदुना लेरी अमदी मसिगी चपचाबा रिपोर्ट अथुबा मतमदा सुप्रीम कोर्ट पिखलगनी हाइबगी वफम पल्लदुना हारिबा सुप्रीम कोर्ट की बेंच असिना नौना थारकलिबा पीआईएल असि कथकिबनी हाइरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 370 चनहननबा बीजेपी लेंगाकना जम्मू काश्मीर बु टेररिस्ट सिंगी मपांगल कन्ना लेरंबगीदमक यूनियन टेरिटरी स्टेट्स दा थमनुरबा मतुंगदा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अमना जम्मू काश्मीर दा थमलिबा आर्टिकल 370 असि रिपील तौदुना मथंग चहीगी सेप्टेम्बर फाउबगी मनुंगदा जम्मू काश्मीर दा इलेक्शन तौगदबनी अमदी हाना लेरंबा स्टेटहुड की स्टेट्स अदुदा हंजिलहनगदबनी हाइना डायरेक्शन पीखिबगा लोइनना यूनियन होम मिनिस्टर नंगरांग राज्य सभा जम्मू काश्मीर अथुबा मतमदा स्टेटहुड हंजिलगनी हाइबगी थाजबा थमख्रे वफम असि ngarang राज्य सभा बिल अनि खनबा मतमदा अमित शाहना फोंदोखिबनी महाकना हाइ जम्मू काश्मीर दा स्टेटहुड पीरबा मतुंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू काश्मीर दगी जेएनके असेंबली दगी सीट 23 रिजर्वेशन तौगनी हाइना फोंदोखि लमदोंग अपुनबा नुपी लुपना हंदकता रोंगमई जाति की नुपी अनिबु बिष्णुपुर यूथ सिटीजन फोरम की वॉलंटियर सिंगना फुचैबा तौखिबगी थौदों अदुदा लुप असगी मेंबर सिंग अमदी आरामबाई टेंगोल की वॉलंटियर सिंग यावखिबा लेते हाइना फोंदोरगले लुप असगी सेक्रेटरी इंचार्ज चनंबा माइपाक तोंबीना फोंदोखिबगी मतुंगिना थौदों अदुदा आरामबाई टेंगोल नत्रगा मैरा पाइबी मेंबर सिंग यावखिबा लेते मखोइना फंगबा इंफॉर्मेशन की मतुंग इनदी थौदों अदु बिष्णुपुर यूथ सिटीजन फोरम की वॉलंटियर सिंगना चटलिंगाइदा ऑटो रिक्शो अमना फैजिलकपदगी थोखिबनी असिगुम थोगनिंगदब थौदोकसिंग असि मतुंगदा थोक्तरनबा लमदम अदोंगी प्रजासिंगदा सेक्शन वाही थमलदुना लमदम असिदा लेमिनरिबा इंडिजिनस कम्युनिटी सिंगा नुंगसी चानना लेमिनबगी वाखलोन थमसी थोखिबा थौदोक अदु अमगा ज्ञान ताना हौदबदगी थोखिबनी थौदोक अदुगिदमक लुप असिना मियामदा फोरमगी माइकैदगी नुंगाइतबा फोंदोकचरी हाइनसु फोंदोखि
ngasi all manipur nupi marup na sinduna loitang khunau community hall da marifug maris suba nupilan ningsing thoram pangthokre mifam adu da president oikiba aduga national federation of india gi vice president oiribi maisnam sakhi devi na hakibada manipur gi nupi singna ngasi su adungai lising amaga chamapan subna mari amadi lising amaga chamapan kuntraga mapan da british amasung ningthau sasan gi mayokta ahanba amasung anisuba nupilan changsinduna manipur gi nupi singna award ani dagi kok nanaba thengna kibagum ngasisu manipur gi ngamkhai kannanaba kannalan theng chathari mahakna makhata na hai jananeta iraba na ingkumja lising amaga chamapan nimphugi january da manipur mahila samilini linkhi lup adu manipur gi ihan hanba nupi gi lupni lup adu gi luchingbi anusuba nupi langi khwaide gi luchingbi lengakna jail da thamlibi tongbram sabi devi na matam gi lolga chanaba mongda ingkumja lising amaga chamapan humpudraga humdoida mahila samilini bu all manipur nupi marup haina onthokpirami sabi devi gi punsi ngasigi thoromsida ningsingpham thoi haiki nupilanda lamdamasigi thona farabi imasing lokhiba thodang adubu ngasigi mirolna ningsingduna haujik thokliba irang asigi mari lena handuna apunba pangal sagatuna yeknabu khudimak thengnabagi matam adu oire haina united manipur muslim women welfare organization ummwdo gi president anwari nurjahan na phangdokre ngasi hatada leiba y academy hall da pangthokiba nupilan gi thoromda mahanga makhata na haiki inglising amaga chamapan kuntraga mapan amadi lising amaga chamapan nimpu da thokiba nupilan asi manipur da leiriba ireisa singna masagi pongna famlamda masida fangba polam sing amata chawa fangdana wana khangkiba matamaduda manipur da thauna leirabi ima singna british loilam lenga ki mayokta haukiba ihongni ngasigi mirolna matamadugi ima singna ireipak izati gi damakta thauna leina british lanmi gi mayok lam thengna ki ba adu ngasi su nupilan haina ningsing palan pangthoknari nupilan da lamdamasigi thauna farabi ima singna laukiba thodang adubu ngasigi mirol asina ningsingduna hauji thokliba irang asigi mari lenana apunbagi pangal sagatuna yeknaba khudingmak lan thengnabagi matam adu oire haina su phongdoki amadi ngasi communist party of india cpi gi local council singnasu marifug mari suba nupilan ningsing thoram mai pa na pangthokre Kaching da leiba CPI gi Thobal District Council gi office da palan asi Dr. M Nara Y Dhananjoy na presiding member sing oiduna pangthokibani loinana nupilan gi maramda Dr. M Nara na haikibada English sing amaga chamapan kuntraga mapan gi matamda leramba ima iben sing na British ki loilam sandokpana awaba piramba adugi mayokta thengna kiba adu panduna wangangki loinana matam adugi ningthau sasana lairaba suri noliba miyambu otnairamba kayadugi mayokta ima sabi devi na singba kayana langum thengnaki makoina thengnaki bagi falna chak tangliba manipur dagi mapanda cheng thaba thingki loinana kamret na banasu ngasi nupi miyamna manipur dangam khai kanana ba thawai khubak ta haptuna siba kidana thengnariba asi puwari dagi hauna satharakpa adu makha tana puthabibani hainasu phongdoki Bijariba pausing sigalonana loijare ngasigi damuktadi numidang waramda phongba pausi singdigi lokthokjaba pausing miyamda pijaba tabiriba singba mukana khurumjari